Bayapsong, Coronani pandemic si, Fayako. Bose aro bisingo si, te kaisa disease, black fungus in the high new high, Faitong pika. Aboni kokrogno, no news rogo of course no, kana. So sung tini no video, black fungus rono tuinu, Shai Malai nai. Black fungus rono Saimana sakang, sung Saimalai neze, fungus le actually, tamonohin. Fungus ebaga fungi, Abama ikaisa zibse, Borokni, kabangko species rogno, animal rokaike, heterotrophic si. Mane, borok nije ni fort, nije create klaimaya. Fungus rock, macroscopic butongo, te microscopic bu tongo. Zephyro fungus, groove ke fruit body form klayo, ebake, sporok, thansa ke grongo. Apron ke, sungbono hinu, macroscopic. Example, mushroom. Mushroom bukaisa, Basidiomycetes fungasi. Mane sung je mukhum rok saya deba, abo kaisa fungus ni groove si. Te sung khaiswag ro ungmani. Abo hinke microscopic fungus infection baike ungmani. A fungus nongke sung khali mokol baike nogya. Mane fungus rok baksa hinke useful butongo, te baksa hinke harmful butongo. Te black fungus hinke Jeffro sung kuno moithai rokno rakagai khibirike 2 to 3 deni pore hinke abo shokna ni bagai kufur engai payu. Te abo last hinke kosom color ni engai thanai. Abaro kaisa fungus ni throshi engai tongu. Thik abo ikeno a fungus sini shago habai abo iklaikan keno abono no hino black fungus. But abo question hinke amosi inka black fungus le baike sini shago habai man. Aboni answer hinke simple no bayapsong. Black fungus actually corona patient rogni shagosi kabang hapmani nogjago. Tamni hinke corona patient rognosi oxygen runani bagai borni bukung bisingo 5 rogno susonjago. A 5 rogno kaham ke clean klaijagya. Aro jagawo a fungus rog tongoi tongkangke abosini shago hapnani belainu chance manai tango. But abosini shago hapano a fungus no sini immune system no batharai payu. Abo only 1 to 2% borne aro simisi problem payu. Je borok corona manjak tei bono pai ke oxygen rogbu roima tongu. Mane a borok ni immune system weak ni bagai to bono oxygen roima tong bele so abai borok ni aro simisi a fungus belainu dangerous ngai thangu. A fungus ni mungke mucormycosis. Mobile infection mani rokno ke hinjagu mucormycosis ebake black fungus inai. A fungus no sini bokong ni mucous membrane no kabang infection mani nogjago. Te boni pore sini mokol, sini lungs, te sini brain rogo thangu. Sini mokol rogo a fungus growing khangke sini mokol okpoito nogyangai thang payu. But sing joto bororo no a fungus no kirinani nangya. Je borok coronani loge AIDS, diabetes, sugar. Abai patient ni arosi a fungus infection nani belainu chances tongu. Te black fungus infection ni symptoms roni kogno shana thangkangke aborokke bukung roktoi swelling ingmani rok nogjago. Te bukung roktoi black drop rok nokhori faimani nogjago. Te mokol rokbu kasakangai thango. Boni loge bokro rok samani rokbu nogjago. Normally kabangma fungus rok phano ebake bacteria rok phano. Tabok phano sing joto borok ni skin no kabangmano kafawai tongbayu. Haifano aborokno sini kolom toinu lathi roi nokhori rohoro. Te borok zefa kaisa lama teifano sini sago habai man ka gefano. Abono sini immune system rokno batharai paibayu. So bayapsong sing normal borok rok a black fungus no kirinani nangya. Hambai bayapsong no obrino fightak jorake nai tongmani bagai. Angka klayu norok ane obidu intro kisale knowledge mangkana. Te norok salbrum no omai knowledgeable video rok naina muchu kakebo o channel no subscribe klai redi. Video no fightak jorake nai tongmani bagai. Norok no belai kenu hambai.